Asithembe ukuthi niyaphila bafethu, nasi siyaphila. Kunento ekanjena-ke abantu bayathanda ukusibiza ngovilaphi, yabo. Uthi uyihambela ngesithuthuthi sakho nje semali yakho, kube khona umuntu okubiza ngovilaphi, yabo. Ibuhlungu-ke leyo nto ngoba sabantu siyaphanda, yabo. Masiphanda siphandela imindeni, abanye bethu baney'ngane, abanye bethu banemizi, bayondla ngale mali le yokuthi umuntu akubize ngovilaphi, yabo. Inhlonipho nje ebalulekile kukona konke, inhlonipho, i-respect ne-self-respect, ukuyihlonipha nje wena uwumuntu, yabo. Ukutholisa omunye uzokubiza ngovilaphi, bathi akasebenzi, umtshele ukuthi okay, ungibiza ngovilaphi, indaba ungayi kophanda ushaye ilayisensi noma ilenazi isithuthuthu uqale ukusebenza, yabo. Kube ngathi mhlambe usuyamgcindazela ethi hayi isithuthuthi songibulala, okay. Abantu bayafaka babulawe iy'thuthuthu, kangaki abantu bebulawe iy'moto? Sikhuluma ngey'moto-ke manje, kangakhi abantu bebulawe iy'moto? Kodwa yisagitshwa nanamhlanje, amakhumbi ahlezi, kodwa uma kuyisithuthuthi kuthiwa sabulala ubani bani, ubani bani, yonke into abantu bayikhuluma. Kubuhlungu-ke lokho, ungibiza ngovilaphi, komunye ungibiza ngovilaphi. Thina asisebenzi efemini, manje umuntu uzogcina ekhuluma izinto ade engayimisele ukuyikhuluma, kube ngathi mhlambe sesigcizelela mhlambe ezinye izinto ekungamele ngabe kanti abantu basukele ngesimo, yabo, umuntu umbize ngovilaphi. Omunye umuntu aka-afford leli gloves leli. Thina sisebenza efemini ukuthi uzonikwa i-uniform, kuthiwa sibani bani wakwaSokhela, sibani bani wakwaDlamini, nayo i-uniform yakho, ugqoke usaziba istralaji. No, thina kuyithuthuthu kuma-motorbike as a-delivery guy, thina siyayithengela ama-gloves. Omunye ngale mali le engithengayo lama-gloves lawa, ngingathenga ujini wakhe, ijakhethi yakhe, isigqoko namatiko ngemali engithenge. Izinohlambe ukuthi nje abantu lento ukuthi umuntu akubize ngovilaphi iy'nkinga. Abanye umuntu ukubiza ngovilaphi, umile erobhothini, umuntu aqhamuke ethi avelaphi, velaphi, okay. Omunye uphatha ifoni yakhe ngemali athenge ngayo ifoni yakhe, angeke akwazi ngaleyo mali ukuthenga i-helmet, a-safety helmet, a-motorbike helmet. Akayi-afford-i even i-helmet, kodwa ungibiza ngovilaphi, yabo. Mina uma ngihamba ngegaraji ngifaka upetrol, akekho umuntu engimchazelayo ngoba ngihambi ngemoto yamalume wami, angihambi ngemoto yababa, ngihamba ngesithuthuthu sami. So isliphu ngishiya khona, umuntu uma engibuza nje egaraji ukuthi isliphu uyasidinga bhuti, ngithi no, ngiyabonga ngoba imina engifaka upetrol, hayi is not mhlawumbe ukuthi omunye utholukuthi usekhumbini, yabo, u-taxi driver, akuyona eyakhe ikhumbi kodwa ethi hawu velaphi, velaphi. U-drive ikhumbi ye-taxi owner, yena uqashiwe, ikhumbi akuyona eyakhe, mina isithuthuthu esami, yabo. Ngathi kuyahlukana, even ijakhethi le, namajakhethi lawa asagqokwa yithuthuthi, komunye akayi-afford. I-Vans yakhe ayigqokayo, ngiyaxolisa ukukhuluma nge-brand, kodwa amateki akhe, ujini, ijakhethi, uzobala nesigqoko, iy'buko zakhe, ifoni, aka-afford ukuthenga le jakhethi le, yabo. Angazi mhlawumbe ngase sihloniphane lapho, izinohlambe ukuthi umuntu uyayigqamisa, kodwa manje sesigcina sikhuluma izinto esingafuni ukuyikhuluma ngesimo sabantu ukuthi uthi uyidlulela nje, awuvelaphi, awumtshongayeni, akancane kancane, velaphi. Ubiza mina ngovelaphi, wena uvelaphi, wena uvelaphi? Usahlala kini? Thina sisahlala emakhaya, kodwa siyondla emakhaya, yabo. Usahlala kini, ulala noma wakho but ngibiza ngovelaphi, yabo. Omunye usalala, yazi